Syatu lut kitir training jong ke England national team kin thupru ya ka juti jong Jude Bellingham pat Hurricane bat setang kawe ka ball petha gi pulit jong Kansas City ya ki players jong ke England ban syong kop haying namar ka jingma ka bala banwan na ka jingki cyclone kalong ka kubor ka basngo thamula ban perkhat haswa ba ke England kan sami madan hakan ka World Cup mentau snem haka kat pratrik Jun haka por sibji steng men step persya ka Croatia haka bak England national team kasa hak Kansas City bat ke balapan kendit kadai pahaswa bak England kan sim ya kasngi training camp nin kasngi sajan khatlai terik Henry Klalap la syam penban bagi tier training kelasya tu no baro kin thupru ya ke juti jong Jude Bellingham bat Hurricane ki bol ki Jesse bat ki weipat ki pulit jong ke Kansas City klayo ban kiam ki arngut ki bruk badon ti halor kan ya kamtu kata Mustafa Salik bat Irfan Kamal ha ka baki tier ki baki latu ka syongdor hadu kumbakat pra hajar pau bat kane ke jing syatu jong ki tier training jong ke England national team kelap penleran shisha ya Kansas City kawadon yakum kane ke jingle namar ki kubor kilakam baki de ginong tu la ronglut ya ki tier training ke baki layo bar ke baki kadai satang kawe kabor kum taru du training ke tim England shisngi ban yo bujili da ki weipat ban sedang biang ya ka training ka England ke badon haka grup L haringkat ke Croatia Panama bat Ghana kan sami badan ningkong persya ke Croatia bar ke England warla kadai ke tim ke baklan Henry kla job World Cup tang sisin kata na du usnem khat knes pa Andrew Riu haka bakal laban pelim no ya ke West Germany titungin sepej menta usnem arajar pun Riu haka ne ke World Cup lahato ke England kalap poin syakatong namar balas lempa bak England kampui thong haka World Cup ku Blaisibon